ni saa cia Vilingi Wa Mauvoo. Mashini yako ya kuona ni saa yumbia saa itatu saa cia Afrika meloni wasua saa cia kokote ya Vilingi Wa Mauvoo ni wakamemeka kukama visa kalo kendete na kala katongo etio kamba ni uonde Mutongo TV ambayo tweet @Mutongo TV ke director MWEMA namba yetu ya SMS ni ile 395 ile 395 no Vilingi Wa Mauvoo amino dhala mwetha iko atena mondoe Erastus kithoku anzomo aikwete kilungu ikombe ya siasa nyinita wa Steven Mwema ulokundethesya ndini wanze ya meko tumweta Sharon Ndinda na ni amama Mauvoo la tumanengeto wito ndini wa Vilingi Wa Mauvoo muthenyani wa umundi ala tukumbanesye ni vamwe na ulokwa evinda yemu we mbunge wa Kibwezi Kalembe ndile no thyomuye itina wa wou wa evinda yasa Kalembe ndile na miaka 50 na muonza aitotia savali yake na dhayu wake we iliata Governor Alfred Mutua yaseno tumbo lete uya na mondo ni masio ni uo na umundi ni tukwete ya kilungu chake licha kuvangula medho imuemi kalamba makueni Vilingi Wa Mauvoo ni na ukethia na nothocha ni kenda nende na kumanithia ulakwa kavinda kamwe wa mbunge wa Kibwezi Richard Kalembe wandile noti wenethayo kiokoni cha umunthe aende kukwata uiti sivitali wa Nairobi Hospital. Kalembe ula na ukuu wa miaka 50 na muonza ethito itema kwa evinda yasa kikuu cha Kalembe nicha ikithwa ni mwana ake Kioko Kalembe na ndongo ikauta nisi atumangethi cia ukia kisio kwa musi na anyanya ma Kalembe Musunduru Kenyatta munini wake Dr. William Ruto ndongo ya chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka Mutongo wa ODM Raila Odinga Governor Masako Alfred Mutua wa Vinyandeti Mike Sonko ni amwe kati wa ndongo ila hitumiengethi cia ukia kisio kwa musi wa Kalembe mwandikito wa Mauvoo kuma kisio ni cha Ilovi Benjamin mwaka enangeweno kwa uliku Utete wa Richard Kalembe wantle wambe wa miaka 20 ou novike muthia kiokoni cha umunthe kiku chake ni kiegethwe ni andu mamusi na alama weti kana atiwe ni thayo sivitali wa Nairobi Hospital mwendo wa saa 11 kuicha kumana no wau wa itema mwi wake uvikwe numbani ya kusuvia miyaku ya Lee Funeral Home mwendo wa saa 6 cia muthenya. Mheshimiwa wa Kalembe wantle anaye mutandithia muteti na munana wa NMB aingi tilembetane ya ukambathi yoka indi ona Kenya nima. President Uhuru Kenyatta no atongo SNNV kunenga na ngethi cio kiakisio valwa mweta mututia Kalembe wandile kwithwa na imutongo unayite mawendu manthi mbe utumanita usu ni wanenga none munini wa President William Ruto ndongo ya ODM Raila Odinga kati wa tongo ange ainge asio ndongo isia ukamba itongo ni mutongo wa chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka ivikita numbani ya kusovea miyaku ya Lee Funeral kunenga na polisio kwa endo na ndumamusi ni siamweta Kalembe kuidhwa na imutongo wa meko mutete iwa akisiala mateto na muteti utema ila Kalembe anaye mutongo kwanza ya mbingi anaye mutongo kwa meko anaye muteti museo na anaye ambassador wa peace na Kalembe mundu ivoko kana ikitwiki kilumu muno niko na Kalembe ananena ate ukia mundu ana indongo itina kia ona ingumba usana kundukulona thukuma kundukulona kala Masako makuweni andola onde una represent na kula thukuma nitendo munenga mboya situ cia ukia kisio mundu akumwasia Kalembe mutongo itune kwatiti muno ithio onde takamba unena wasia withiulu unanena kindu kila kina ngone yake nitwasia ngumbao ikethito ngumbao etewia na ngumbao kunena guo ila Kalembe onasia ni mwana wa maskota
ana mini aguo Mututia Kalembe na ula chama chake cha tip cha melilioni ngwatu ya Jubilee mbewosa kwa nuwa mwaka wa 2011 nuthu kumite silikali ni ya kati ta Minister Munini na ta munene bodi ya kuthinikia unaicho wa kiwea tana athi. Kuni mulilikana tonai mutai museo na ndeto nzeo unarabasia ndeto sia uthudhia na andivices ya siasa. Dhino nyuvani Munini wa kivila cha useneto lona toiwe county ni ya Masaku mwaini wa katatu. Kalembe na ulapa umbeno wa muyumbe wa Kibwezi ni waungamisie miamako kutia kivila keu na vandu vake akwata mbau itambia chama cha Wiper kumuungamia na kumukunia maleve. Senator Agnes Kavindua Muthama na tuna thiukie muno nake na nicho kitumingwasia wau wake kana kindu kila kitumia eto na kindu tutesi na ni usio withie twamanya ndane nae bandu nona ndawe na wo kana chalia. Mheshimiwa Kalembe anaenda vitio ne sakasia na wete andu map chama nundu aveno kiama kia tip kwanza ilo tana bidhaa anoki ambia kana we etina na ilo tuna na nyumbani wa senator wa Masaku asia no kwathukia Mheshimiwa Agnes Kavindu na kielelo kyake kinene kenaye Kalonzo atuke president wa Kenya mwaka huu ukita. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nyenita wa Benjamin Mwaka. Itina wa mbunge wa tene na muteti munene ukambane na Kenya yonthe Kalembe waendelea kututia muthenyani wa umuthi ndongo isiki vathukanio nisiyumilile kutuma ngethi cia ukia kisio kwa musi na nyanya ma Kalembe waendelea maimu wetata ndongo inzeo na muteti unayetae mathekanio nthini wa uteti. Mwandiki wa Mauvoo kuma kisione cha Kibwezi Kennedy Mulinga na utumba ni isinge wa yimwanya ya savali na thayu wa Kalembe waendelea. Umuthi ni muthenya wa cheva na kimakokomba ya mukamba na Kenya yonthe itina wa kuamukia ngewasya umacha cia kigucha ula kwa ivinda yimwe wa muyumbe wa Kibwezi Mheshimiwa Richard Kalembe Wandile. Kalembe Wandile asiwe mwaka wa 1964 na mwaka wa 1969 ni walikile skulu kwa kisomo chake cha primary na itina alika skulu wa secondary vala wamini ya mwaka wa 1985 na itina alika kisomoni cha imanisho cia yulu kana university. Itina wakumena kisomo chake imanisho cia yulu mwaka wa 1989 ni walikile utetini miaka 90 na vala mwaka wa 1991 wasakuwe kwithae kanzala wisio cia makindu kwa ivinda yambe. O kavindani kau na wasakuwe kwithae munene wa makanzala onthe isioni cia makueni na mwaka wa 2003 asakuwa kwithae muyumbe wa Kibwezi. O ivindane yeu ni watukithisio kwithae munene wa minister wa maundu ma musia kithekani ungu wa serikali wa Kibaki. Zikayo siake cia utuika muyumbe wa Kibwezi kwa ivinda yake lini cia kimia ukuta etuna wakuvaloka mwaka na 2007 na vala mwaka na 2013 wetese kivela keu na valoka ingi. Kivindini kila kinavitie cha usakuani niwe vinda yake ya muthia ya uteti etina wakuite kivila cha uyumbe cha mavoko na kuvaloka. Kwa kavinda Kalembe anesikie kwa isito ya profesa wa siasa kumana na siko siake sia kuete siasa ite sia kimena Kenya na wengi kuongela mathekanya siasani. Na unde kuja waka mona asia au ningemela na monzai umile wako konduba na ku inde kana vota ni chao musebe vota. Ekali meke vathukanyo ma Kibwezi ni mamukatha mututia vala maeleseta matiwe ni mutongo imoseo wa maendeo. Kalembera ne kisiona kila kitito tina wa mheshimiwa o kisiona kila ndongo yeyo kitia ndola matai na vandu va kutoma kwa taitheka na kalima kisioki nimemulilikana kwa kukitia ene ndiala avinye ndine wau noti yato asukuma kama githa manengwe sehemu imwe oyitu nena wathi Kalembera no bethia na sehemu icio cio ndeke thati Kalembe cioneka jukira ndona unena ni ukambanita ice mutongo iwa bata no to no tethecia andu ato no tethecia atemu baka ono kamba wonde kokube usu mukule wa ni wongamia masquatter wonde ndino wake cio kitu na ndino wa squatters kila squatter yonde ni nenge kino oyitu nena Kalembe umwe ndino wa group ila yeme kurura na ni watu gwikwara cia to no tungamia yitu manene tukwika.
Oingi ekaliane molilika ndongo hii kumana na nsikayo siayo sia kuikiriane ndi alame kalava kuvena kithekacha na mocha savu ni asuviku kwa kukitia kwikiwa kwa waya wa stima kana kusiani ando a na namui ibinda ito ona muika witu mwinge kila mundu enda kwitwa Kalembe nondo mwanozu ai leader a true leader. Kalembe oingi nukulilika kwa maendeleo makwa kiene ndi maskulu na kosovya mavalavala noti ya twake ama secondary maingi kisioni kitu ndeno wa Kibwezi West. Apart from the electric fence no ambe no asobise mabalabala okay at least na yo introduce ye story ya mara mkwiki wa balabalani ndongoi ya Mwaitu kaunti ya Makueni Mheshimiwa Rose Museo ne waweto kambata wasi ngomba ona mutongoi wa nduni na tumangethisia kisio kia kisio kwa ndo mamusi na nana mamututia umundi ukwacha litwakwata ujumbe wina cheba kingi muno sana kutiwa ni mwana witu Kalembe wandile mheshimiwa na ibinda ya kuwa kilungo kinini andumo kamba ni mesi kana Kalembe ni watetea muno alamanga wane nzu na nzu kwa nanga myonda na ni watetea eta wa mwana squatter nundo ni watetea andola mema squatter nendo wishi family yake oyu muka siana bukia kisongumanenge nundu Kalembe ndana kwa we memoka ivyo nde tuiwa tutelemete na tuiwa tuina dhina mutongoi wa thukumi kaunti ya Masaku na ulumete kisioni cha Kibwezi wakili Mwengi Mutuse nonge na ula watu mangethisia kisio kia kisio kwa musio mututia aimuweta tonaye mutongoi unatetea akisia enende na ngomba oleke kala ngoni siandu tutuma ukia kisio kwa musi wa mututia mheshimiwa Kalembe ndile kwa muka inyambili siana siake na ndumonde mamusi wa nguluku uneniu wa mwema kalima kisio cha Makueni na ndongo isiayo ni ukusi wa kuyana wako na nyamondo alama sio mheshimiwa Kalembe wandile unamekite kavindani ka wathio mwa muthenane wa umundi. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Ngethisia ukia kisio kwa musi na anyanya ma Kalembe wandile tuisonga nambe utukuni wa iyo ni wamethana ya kulia kuma saa inyasi wiyo kuvika saa komisi ya kuicha idhalile kwe umunde silikali ni yongela methana miongo thandatu ndiyo nde kulia kuma saa inyasi wiyo kuvika saa komisi ya kuicha ndini wavalua ulotumiwe nyumba ya kunyaicha Mauvoo va Kenya kuma ofisini wa minister wa usesei wa ndini ando alamena uthukumi wa vata kana essential services alame kuitikilo kuma la masani makavyu amwe aani andiki Mauvoo maofisa ma usesei alama konetwe na maundu ma uiti athukumi ma ukolania wa koti na anaicha maleu na ndwangi. Tuisonga nambe matuku 25 mwezi wa katano mwaka gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua nononga miembe wa mbunge ya kaunti ya Masaku na Masaku yonthe na kumia uneni we mwanya yulua wia ula uende na kwika ula wikite na lovanie kwika mwaka wake wa mweso kivilani cha ungavana. Mwandiki wa Mauvoo kuma kisioni kicha Masaku Daniel Mongelano tumbani isingawa ye mwanya vala gavana kuetakana uiti oimi malelo utandithia na kiwo nimwe kati wa melati ila gavana uwikito kwa evinda yake ya utongoi wa miaka 10 nionge waitu ye mwanya umundi ndini wa kilungu cha ikumbi ya siasa. Takithio na kwenana na mwea wa katiba kanthino ya Kenya gavana ni wathio uvika mbe wa kikalo cha mbunge na kunenea maundu meokonia maendeleo na uthukumi wake. Na nikana kuyanesia ki gavana wa kaunti ya Masaku nunavikiembe wa kikalo cha mbunge vala unakomanie na ma-MCA ma kaunti ino ya Masaku na anenea maundu ala wikite kumaila wosie kivila cha gavana wa kaunti ino ya Masaku mwakani wa 2013. Let me first begin by thanking you, the Second Assembly, for the role you have played in representation and making laws that have enabled us to implement our mandate. I also thank you for the zealous manner in which you have played in your oversight duties, because indeed this has enabled us to streamline many of our operations.
ena ukumba munene gavana wa kaunti ino ya Masaku nonaleise kati wa maundu ala wosete na wito ni mebo malelu oiti utandithia ovamwe na uemi. Ukalikoni wa kiwu mutuane weleise otondu wathanite ivindani ila wokitea kivila kicha ugavana ni wanisye maundu asu vala kuvikia yu maundu meukonia kiwu enzite ndovoi maana thanthatu na 17 silanga nene ina silanga nini maana 3 na 17 na kanengane matangi ngilile. We have drilled 617 boreholes, which have helped us to provide access to clean and hygienic water for both domestic livestock and agricultural use. Twidi wa medho na kuisya ukalikoni wa wemi va kauntini ya Masaku gavana ni waelese kana silikali ya Masaku ni ende na ukwata mbao uwemi ni kana kuikithe kana mwemi ni waeka kuikwatia lewa molio na kwitha na kwata leukuma mundani. Wikiavu gavana wa kaunti ino ya Masaku nukuelese kana aimi ni mavikiwe ni mivuko ya mbolea ngili miongo 36 maana 316 mbeu makanengane mivuko maana 795 tusina tutu kanenganwe ngili yana yemwe maana 3 na ile maana 846 tukuyuto nini ngili maana ile 11 na maana 5. Tuike wa medho na kulika ukalikoni wa witi gavana no kuelesekana kauntini ino ya Masaku niyo kaunti yoka yena kisese cha witi wa kanza vala ukuelesekana juni tambio nene ukalikoni wa witi na kuvikia yundini wa witi va kauntini ya Masaku ni vakitwe sivitali nini miongo 38 sivitali siandwani 15 sivitali ni sia level 4 na siyoika kwa kenda. We have also upgraded to have a level 4 hospital in each of our 9 sub-counties, moving from the initial 3 that we found in 2013. We are the only county in Kenya to have installed a cancer care and research center. Twilika ndini wa utandithia na vogavana no kuelesekana miunye ya masoko ni miongo 5 ila mavikite kwaka na isese siambasi ila siakitwe kuvikiavu ni 5 miunye ya bodaboda ni jana yemwe na miongo 5 sio miongo 6 ta siamulika mwizi ni ngili omwe na miongo 7. Itina wa uneni usu wa gavana kikaloni cha MWEMA va kauntini ya Masaku. MWEMA ala manavikite kikaloni chu ni manosie undusu na mawoni mekivathukanio wala aingi manaeleisikana ni meukwata mbau uneni usu indi aingi maasya kana vena undu munene utialite nthini wa maendeleo kauntini ino ya Masaku. Undu ni wetha elesia neza yulua andu maenda kilomita 12 kuthi kukwata kiwu no munthi no theetie mwendosu tu kilomita 3 na ila chana ngikana cha kuye vinda yasa andu nimewa ta mundu ambi ya ulilikanwa mathina mevinda yu no yithia ni wambi ya kukalatote ko no siola wikitu sigu nembinze na kwe area singi na sia kana itembikie ukethia kana andu no maende na kuthi o kilomita sienda kuyano isu malelu maitu niguo ni meze muno especially grading kwenzela grading normal lakini apilo yakwa ni was ila siakathiane na kwinge Masaku county sietha yenda mara lelo yitu tona otinda ati yenza lakini mbuga yoka yananga yethia yipeteka kwa apilo yakwa bingi siasio siekwe mwarami with grading eketha ye minimum. Aingi mayonania kwema kuyaniwa ni uneni usu wa gavana wa kaunti ino ya Masaku nake Nathaniel Nganga ni weleise kana maendeleo nimo meutethia mwene nthi indi tindeto itemeko. Tila tuona kwika kuya kola kuya na inchi grassroots. Kwina Mauvoo kuma kuna methero maibiko ofisini wa senator. Yoloa maunduma uiti methero mena andu maikulia okethia tethani pasi vitali ito ya level 5 nituelewa kana thugumia ala matuta aku methero mai complain nundu akwithia mena myimbe wa 6 mateya ive. Itina wa uneni usu
Kisese cha Mutongoi TV nikitwaesie unenania na munini wa Governor Francis Maleti wala welesie nthini wa wendekithio wa budget ya mwaka huu, ila ni budget ya silingi bilioni 11.6 nela ikwitha ninenganwe mbe wa kikalo cha mbunge. Maundu wala manenganetwe wito ni malelu wala manenganetwe silingi bilioni 1.2 witi milioni 500 kigu milioni 800 amwika milioni 135 nago weana wa misi minene vakavaniwa milioni 13 na assembly mwaini wa thandatu nime ku debate methe one vinda ya debate almost 2 weeks my debate the budget maime sangulania mainena yulwa kila sector yulwa agriculture mainena yulwa malelu mainena yulwa kisomo mainena yulwa uiti mainena yulwa wemi na sindusia muthembosu Mova masako livotia kumbi ya siasa sitoko ni Daniela Mwongela. Ngewesu ya Daniel Mwongela kuma masako yinenga mwana wa kwambonyo kiuva ini netosio kethe itina vinda ite ya sato tweet @Mutongoi TVKE director MWEMA tumete #Vilingi Wa Mauvoo twethene itina vinda ite ya sa A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. It's no surprise. The good quality baked bread from Von A is festive bread. Chukua yako moja leo. Inya kalete? Nenda kulisa ani ndirene kunungo salwane meeting leo usine ngo kwayanoka. Karate kutia leo nene kumineya. Kwanza uyu netilanga ntima ninyosu. Mbikene samoka nini ndi ngo kwayanoka we. Sawa ninyosu. Nya kalete? Ngimene ya mtu wiba? Ita wa ra premium. Ra muthei sangu lunga mutunu ngai sawu. Wa kambuni nje bandika awone. Nenda ra premium. Oui, there kalete. Njalo. Indi watu mineya ngima. Ona kwenda mutya nduzi ote ndukani ngo mutu ngingo nende mbeza. Mutu wa ra premium ti mutu oti ya ngima. Ona meeting na ngwenda akoni. Niona meeting. Mutu wa ra premium ula niwo wito akavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuvenaku witisie mutu wa ra premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa ra premium utanu wa musie. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika, and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship, and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni na ukethia na uthocha nikenda nende na kumanithia esililu atano katoa muonza maungine mekiwe mbeni kuya mukalua sengani
Subkaunti ya Matungulu kamba wa Kangundo kaunti ya Masako na madha kwa kiseseni cha volisi cha tala itina wakuwa mwekali umwana kuomesia ungi utukoni wa iyo Mauvoo mewetakana mangendili amekie kiko ki itina wakuweta kwithe wa maendesia utandithia wa vangi kivu wa kisio ki ni waumia ni umani ya kiko ki na aumia wita na kula kwa mavisa ma community policy ni kuika ukunikili na kumina umamai kisio niki Boni Mutesia ukanange wenu. Ekali makisio cha mukalwa kila kisangani sa mkaundini ya Matungulu ni maendena ulikuwa ni wiyana kimako itina wa mwana keo mwekuwa wanaongi kukwata maumisie mai. Anakiama vithukiwe kavindani kalame wiyani wa kilavu masani mawiyo kwi iyo. Mundu mwa muthuku kingi kithuku international kina tuwe committee kina lekilwe ila andu manale kauga nundu wa miaka ni president. Lakini lo no kia na kombo nomba itina wamba. Na mundu usu ethia ni mundu muthuku nibo wiyo ndikindu saa 5 cio tuko nikuniwe simu newa kana ni ena oneka ena group matheete buka kataoni kauni nimakwite ibanga marungu na sindu nthuku sila nino siatwa ninzembiye nindatiyo tatondo batoneka nako ni askali. MWEMA ikundi la itwa isikiko kimeyo vetanamiyo myathe ni makwatiwe musini watala na meki wa mbini. Na kwa bahati nzeo tina komata kwata report isu titululile nginate soko media ba township kiwanzani bata la town men numbani kindo saa 10 makomete rumu ni umwe nata makwata onde ngina onde urida usi kombo ete numba ba umukalwa nitimukwatiye sanyu emoko ni masilikali nundu nitamatia pa post lakini jutati ya maende na odhewa KCB nikenda masowe sheria mama nekana kwe sheria tia imakeka ondo mekwenda nduma musiala mevikite hospitali ni wakangundo kuikithia ndeto ini mamekule serikali ili kile katina kuikithia kwina muwo na kumatethesia vindane yilame na maundu ta ningu ni wezi mukwacha ni wapeki mwana chako cha mwitu tuchani iwe mkuwa kibu iwe ni mikola cho wa utuku na nini amugiye kwacha niendete bo na mukaniendete bo na thina manya na nethia mwana kinu waiwe na tukuka ngundo mochali na kitendo kiu kiina mbiwithia mojo ni kitendo kithuku ninoka na cicia nethia niwo waguo ni matemie mwana kiongia kometo gaka ngundo hospitali na nengi ndio kulia serikali izi maundu azu na mikolesu ikuwa andu tanguku na ningukulia area yesu OCS wa area yesu tala police post ose atwa nundu sengani nikwite iwe na mathina maingi kwithite na mathina maingi muno nundu security purposes kwa tukulia security tukwatia kusengani muno kio kicha kinyamu kituka chumaniwe na mwana kio kuvatwa kwikala kisioni cha mukalwa ivinda ila uendese kuthosea ndawa ila ivatanitwe ovamwe na nzovi kutemangana kwao ni kwithiwa mundu usu kingichi choka cha kombo avundukani nikiulewa ni wananchi nundu nukwete sindu itenzeo nukunywa nukuta vangi na nitokwendo nitabe ukiutesa na juje ya wananchi majiwa muyo nundu wake na nukuka na andu matewele kabau wethia nundu wananchi majiwa mwenda yuwethia nitakuka kulipisha kisasi nundu ndeendeka nikenda withie noto na kwitikilika kana nitokwikala buna lazima mwanake ulo kwatie maumesemi ese numanyia mwala maendeise maundwa indi alangi ndana maelewa nimu au mundula ni manyia no usiongene asiangene mese sura ndi mese masito eta wakalipso akombwete mbabu mukalu ate ya bangi be mukalu megwete slasha nzoma na ibanga kivu aksokino mwana kio kicha kinyamu na ingi ama kuuliane ndi methwe metho kuweta ndwala motoese siko sia usangili ovamwe na makau alama endena kukusiwa kwi enendi kiko kila kikikie tikiko cha mundu no kwisilia ki mundu kiu ni kiko kithuku muno kinthini wa kisio na andu ma muthembo sitiyo menda ndini wa kisio ningukulia wananchi kenda ni mona mundu mateo mumana tafadhali matunenge information onenda nikingendili onenda ni mundu wa muthemba mwau matwete report nikenda withie maina atata kwika siko cia muthemba usundu mekie kuma kisioni cha mukalwa sengani sambu kaundini ya Matungulu nitawa Boni Mutesia.
Tuitanise na Mauvoo asu ma kumachana cheva nenda kunengelelia Mauvoo mani makana uimi. Ilembeta hii tu ya ukamba ni isikia kwa uimi wa tunda ya yembe. Kuya makueni aimi yume na undu wako tani ya itina kukwata vandu vako toa matunda mo maamina kumaketha. Kambuni wako dhia maembe wa Kalamba Fruit Processing Plant. Wono tetheti aimi Caleb Chalo wa Mutunga. Enangewa ya kele kilunguni kimwana kuvangula muimi medhoi. Business olikandini wa cooperative no kwasia cooperatives itwa orandene bamba wawa ichao kila muhimi alikandini wa cooperative proper coordination Itina wa kuthima muradi munene wa kithi cha membe cha Kalamba no loya mbio baina wikwacho munene kwa aimi maitunda ya yembe savali ya keli ya Mutongo TV ni tambukisio imwe cia akaunti ya Makueni na kwitha nonena nyawe mwe kwa imwe na aimi maitunda ya yembe. Na tunamba kuvika vasa twikilio mbunge cha Makueni bwana Ben Munyaone muimi wena otwika kana experience ya miaka mbao nthini yovandi mwilu wa yembe. Kaunti ya Makueni nisikania kwa kwitha na maembe masio inde ndeto cia Munyao ni uthile cho munene ndeto cia kana oyini wa mbeisio kwanga mite yake ya miembe na kuvanda mitunda ingi na kitumi kinene cha kwiko ni kumana na thowa muthuku wa itunda ya yembe. Nondo andu ala moka au wa maembe ba andu ala moka au ta maembe actually precisely kuta maembe ku ti aimi na andu ange metho amebu katekate makoka makalika katekate wa mbaya na sela na out of it muemi ai frustrate kamuno yuta yu tukunena ni level yulu muno ya frustration nondo ona uni process ya clear yembe ila siva na ndiye enough for that na ndilika ni concentrate na citrus. Njato cia Ben ni siku kuithwa ni David Nganga ulani muimi wa miembe kilio mbunge cha Kaiti. Ona tunabikie bandu kwesa kwithia ni tukwenda kwikara kukuanga miembe yitu tubande chao kindu kingi kina kabalanga eka maembe nundu maembe mo wona masia imwe onde na masia imwe onde wesa kwithia no go market na thienda ndi ndukila mundu enda Ona kutuika ula wa waziri wa nema bwana Robert Kesiula atanamba kuthamwa kuma muveani wa nema kunya uthithio kula kwi matono lika ikundini ila sisikania ta cooperative ungami wa cooperative ni wethia wana mathina na ula weta kutundulekeka kwa kiliko kwa mwimi kana kula tukwita frustration. Cooperatives itwa orandene bamba wawa ichao toyo cooperative in fact they funded I think by the European Union by project yeta wa MIDP Machakos Integrated Development Program na it was a well funded organization ayo ya wabamba lakini wala corruption yokumina Kenya yoka ya likabu ai mimambe ya kuywa through chemicals na kutilwa o kiukola maende uweza ithi ya mundu egilia mabamba wake athi ata etelete returns aka count losses enukite and that is a year lost now in that. Likewise the idea of cooperatives itself is the best na ninzio na nikutethia andu muno but ni kwenda ithia ya mina kwikiwa it to be put in place then no kwenda bethe bena proper coordination na paithi wa bena a lot of supervision nundu na mundu wa Kenya ni wanangitwe munobyo ni spoiled completely na kindu kigwita corruption. Na utondu tuisika na vamba ni wavanda wa muno isio cia Makueni na wakola kuvana kumana na thowa muthuku itona kwitho vandi wa maembe ukito kola kuvandwa nthini wa kaundini ya Makueni utondu vamba wakolile kuvandwa kutundula muimi kiliko kana kula tukwita frustration na kula kukumana na thowa muthuku wa itunda ya yembe niko kutuma ngewa ya yembe yikola kweya kaundini ya Makueni.
wona nyomwenu kana muradi munene wa gavana Kivutha Kibwana wa kalamba ndunavi kia mwimi wa kawaida na no kilungu kinini cha imi alamatonia kutetheka. Caleb Chalo, Mutongo TV, Kaunti ya Makueni. Tuma Makueni tuende Kitui. Mumbunge wa Kitui ya katima kale muluni wa kulia enende makisio kime yandikithia muvango ni wa uiti wa NHIF nikenda maikethewe na muyo muito ila mo kanandu mo makwatwa ni MWEMA. Mulu aneni maundu aiti na wandu mekivathukani ukuso ofisini wake mayenda utethi wa ilovia sia uiti. Onesimus Chalo enange wenu. Matuku 28 mwezi wa kana mwaka wa 2021 gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Wangilu ni watu aisi wanenanya na maofisa kumba muviani wa NHIF yuluwa eseso ya uiti kuisilanzia ya UHC kana Universal Health Coverage kwa ekalima Kitui na vala mesingili ya na imwe 32 kuma va kauntini ya Kitui ikethia itetheka. Our Kitui County Health Insurance cover CHIC where people pay 1,000 shillings has only been covering our own health facilities. This now will go beyond that. Covered by National Hospital Insurance Fund will mean that you can access healthcare elsewhere, not just from our own hospitals, but also elsewhere, including referral to Kenyatta National Hospital. Because right now, our Kitui County Health Insurance cover does not go beyond Kitui health facilities. And that's why we are saying, for us to make sure that people are fully covered, we need now to partner with NHIF and make sure that everybody who will pay just a certain amount that we have agreed, and what we are paying, we will make sure that they are all covered. If the people we are going to cover, because we will share a 50-50 sharing, the county and the people. Mumbunge wa kiliombunge cha Kitui cha katima kalimolu ni mumiothuthio kwa NMB kwa sakadi cia NHIF nikenda kumatethia ya siandivisi ya sivitali ila makwatu ni MWEMA. Owo manana mbanene ya NMB kufika ofisini wa makalimolu mayenda utethio wa ndivisi ya sivitali. Andu maito mena mathina maingi muno yulu wa mbilu cia sivitali. Misimbingi ni mipimiye muno mbilu cia sivitali nundu maoni maingi na andu mayamba kuiba. Na kila ndo ndako thuthia ni odhabe kindu serikali ali no saidiana serikali nene na serikali cia mutio cia county government ni kwa kisa kana andu matetheswa kwa maundu ma uiti nundu ngalama ya uiti ni ambate muno ko twitethesia taala ya sakwe kindu kiki na kuikanisa serikali tumwene sio sete mukuosu zikabanga mibango misio ya kutethesia andu mibango na kuthia na kadi ya NHIF kwa andu maitu mibango museo aitwa no thuthia na maitu mbuthuthia patoneka twende na kuiba kadi isu ndu katwala ngalama nene. Oenge makadini wa wetano kwithia Equator Dennis mumanyua skulu wa musingi wa Kangalo ulona mine class cha nyanjana na kwata maxima na 39 ende asimake mumya wetano matethesio na fisi kenda kutoa mwana wa class cha form 1 etina wakumulikwa nika memeka ka Mutongo TV yuma kalia sena kwithia Equator kamwana ka kwoko na kuikithia nikalika skulu elake kwoswa na kwa skulu kana malango ma skulu tumanaka ndi skulu iba president to ndakwa ndo itu ina mbeza na tuna skulu zetu akera tukakishia skulu kana tukakanenge basari situ sioka tukaandika balua katika skulu kwenda kako koso ni bahati koso skulu yake tuicha katika ile ndio skulu hizo ndio tomateza zetu sana namo kwenda koso skulu yanda ngida mintu andika balua kana kukamina koso skulu laka koso ile awishwa ni koso ndio tuicha katika mpaka form 4 balake bika. Ngeripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Onesimus Chalo. Musumbi Uhuru Kenyatta ni wavwila kiwanzani cha Kisumu International Airport umuthi ndambukani ya kia mithenya itatu kauntini Musumbi Kenyatta ekwatiwe kuvingwa milati kivuthukanio ya serikali nene ile minite kuthela oingi Musumbi Uhuru Kenyatta no kukwatiwe kutwa isia siku ya madaraka kana wiyathi munini
muthenyani wa keli musini munene wa Kisumu cha thikila kikethe wa kithoketo ni musumbi wa Burundi Evariste Ndayishimiye ovamwe na aini angime kifathukanio. Sasa sisi tulikubaliana tunataka kuleta mabadiliko ya kudumu kusaidia wananchi wa Kenya, na tukaleta kitu kinaitwa bibi. Wangapi wanaunga mkono bibi ya neno kwa mkono? Tunasema nobody can stop. Nobody can stop. BBI haisaidii Raila na familia yake. BBI haisaidii Uhuru. BBI ni ya kusaidia wananchi wa Jamhuri ya Kenya, kuhakikisha ya kwamba wananchi mashinani wanapata haki yao, isipojali ni serikali gani ambayo itakuweko. Tunaelewana wenzangu? Tunaelewana wenzangu? Ni ya kulete haki kwa kila Mkenya. Na ndipo nawauliza kwa heshima kubwa, jameni, mukubali mujitokeze muiunge mkono. Yale ambayo yako mbele yetu tutatatua, mimi najua. Wenzangu, matunda ya maendeleo yatokana na amani na umoja. Na mimi niko hapa kushukuru ndugu yangu. Na namkushukuru kwa sababu munaona kazi ndio hapo. Na kazi hiyo imewezekana kwa sababu tunasimama pamoja. Na kutoka wakati ambapo tulisema ya kwamba tutaunganisha Wakenya, ndugu yangu amesimama kidete, tumesaidiana na tutaendelea kusaidiana. Hata tukiangalia siku za usoni tutakuwa tukiangalia pamoja, na ndio Wakenya wawe kitu kimoja. Mwataka hivyo ama mwataka namna gani? Mwataka hivyo ama mwataka namna gani? Mwataka huo umoja, na ndio maendeleo ipatikane na vijana wapate kazi. Naende chathi kiu kithi wa musini wa Kisumu wa keli wa chumwa ki tukite naende ni muvyana ndaya kwa kumona museisia ndo kwa tena na kwa kuma mwambio mpaka muthia wa Vilingi wa Mauvoo kithio ne kuya unene witu ndukathelele vangu tanisia studio ili tuende sindini wa mitandao yetu ya mikumu kanili @mutongo tvke director mwema tutumite #Vilingi wa Mauvoo na kwa ondela matethesia kwamba ni kilungu kimu kuni wa visa wakwa eta wa Joseph Kawinzi director wakwa Charles ena winika nini na Jeremy ne muvyamo nonye neta wa Steven Mwema ulande thesia kwanza ya Meko eta wa Sharon ndani utia mokoni make mundui Erastus Kithuku wanzo mondini wa kilungu ikumbe ya siasa ninaku tukakoma na ingi muthenyani wa keli sau mwangi kwete kilungu cha amuka twethi anevo wa keli. Ino ni Mutongo TV.